Srdačan pozdrav iz zemlje košarke. Dobrodošli u emisiju Srbija na vezi. Upravo ste videli sinoćnu atmosferu iz Banja Luke, a tako je bilo i širom sveta gde god žive i rade naši ljudi. Čestitamo našim košarkašima za osvojeno srebro u igri i zlato za srce na terenu. Svečani doček je u 20 časova, a direktan prenos obezbeđen je i za sve gledaoce satelitskog programa. U nastavku emisije prelazimo na privredne teme. Naime, u okviru Dana Srpske u Srbiji u Beogradu je prošle nedelje održan poslovni forum. Da pogledamo prilog Radio-televizije Republike Srpske. Necarinske barijere, zadržavanje na granici, skupe procedure, neki su od problema s kojima se susreću izvoznici iz Srpske. Poslovni forum bio je prilika za evidentiranje problema i razmatranje mogućnosti unapređenja privredne saradnje. Iznesen je i problem radnih dozvola za preduzeća koja obavljaju određene radove u Srbiji i niz konkretnih prijedloga kako bi se mogla unaprijediti saradnja, što očekujemo da će rezultirati i napretkom u tom pogledu. Zaključak koji će sa ovog poslovnog foruma da bude proslijeđen vladama Republike Srpske i Srbije bit će povod za sva dalja usaglašavanja na planu unapređenja privredne saradnje koja u svakom slučaju mora da ide na dobrobit i Republike Srpske i Srbije. Robna razmjena bazira se uglavnom na poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Značajni pomaci mogući su u gotovo svim segmentima privređivanja uz pretpostavke kao što su povećanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda obje strane. Regionalna saradnja je imperativ jer smo svi suviše mali i rasitnjeni da bismo mogli da se borimo na velikom tržištu, kaže ministar privrede Srbije Željko Sertić. U svim tim elementima i vlada Republike Srpske i vlada Republike Srbije ima puno toga zajedničkog. Mnogo toga možemo da uradimo na poboljšanju ambijenta poslovanja. Ono što je za nas interesantno je kakve su mogućnosti da srpske kompanije dalje investiraju u Republiku Srpsku, kakve su mogućnosti da dođemo do zajedničkih projekata i upravo da taj proizvod ne ide samo na ovo lokalno tržište, nego na neko treće tržište, pre svega recimo Evropsku uniju ili Rusku federaciju. Razvoja privrede nema bez razvoja infrastrukture. Republika Srpska sa svoje strane čini sve da poveže Srbiju sa Republikom Srpskom što kvalitetnijom, prije svega putnom infrastrukturom, a također čuli ste i ovaj projekat željezničkog razvoja. Naš cilj je Banja Luku spojiti autoputom preko Bijeljine sa Srbijom. Možemo se nadati uspjehu ako budemo radili zajedničkim snagama i sami kreirali rješenja, rečeno je na skupu. U Golubiću u Hrvatskoj nedavno je održan 9. međunarodni naučni skup na temu hrvatsko-srpskih odnosa. Učesnici su izrazili zadovoljstvo, ali i preku potrebu ovakvih susreta, jer su ostala brojna nerešena pitanja povratka, obnove, nepriznavanje žrtava rata, sukobi oko uvođenja ćirilice i drugih aktuelnih problema. Sledi prilog TV produkcije Zajedničkog veća opština Vukovar. Na ovom međunarodnom i naučnom skupu, koji već 9. godinu za redom okuplja profesore, političare i naučnike iz zemlje, regiona i svijeta, ponovo se razgovaralo o aktualnim problemima manjina i njihovom položaju u nematičnim državama, ali i o konkretnim predlozima za njihovo efikasnije rješavanje. Ne samo pitanje granica koje svake uređene dve susedne države moraju da reše, nego i pitanje i povratka izbjeglica i pitanja pronalaska nestalih, ali i rješavanje osnovnih manjinskih pitanja. To je upotreba jezika, pisma i tako dalje i tako dalje. Dakle, neka od tih pitanja su ostala apsolutno nerešena, u nekima je bilo pomaka. Ono što nas posebno brine jeste što posljednjih godinu, 2 dana ti odnosi stagniraju.
Specifičnost skupa u Golubiću je uspostavljanje institucionalne i političke saradnje manjinskih zajednica Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Iako se već godinama sve temelji na dobroj saradnji manjinskih predstavnika, obe zajednice se i danas susreću sa nerešenim osnovnim statusnim problemima. Pitanje nestalih i ubijenih u ratu, komemoracije, povratak stanovništva i vraćanje imovine, pravo na jezik i pismo u nematičnoj državi samo su neki od njih. Konkretno ću reći da je nekada mešoviti međudržavni odbor između Hrvatske i Srbije čak i razgovarao i u svojim razgovorima, odnosno svojim sastancima, se pozivao na neke od ovih razgovora i ovih zaključaka koje proizađu sa ovoga skupa ovdje u Golubiću. Nažalost, toga je sve manje, ja bih rekao, zato što i u Hrvatskoj u datom ovom političkom trenutku neke stranke jednostavno ovu tematiku koriste da bi destabilizirali vlast i da bi jednostavno došli ili preuzeli vlast u Republici Hrvatskoj. Zato mislim da su dosta bitne ove teme i ovakvi razgovori i malo je ovakvih skupova gdje se može razgovarati o tematici problema Srba u Hrvatskoj, povratka Srba u Hrvatsku i problema Hrvata u Srbiji. U okviru ovogodišnjeg seminara predstavljen je i novi zbornik radova kao rezultat prošlogodišnjeg dijaloga i značajna građa za unapređenje odnosa između dva naroda i dvije države. Veliku pažnju privukli su i studenti iz Srbije i Hrvatske, koji su na seminaru prvi put učestvovali u sklopu ljetne škole. Tu imamo studente iz Srbije koji nikada nisu bili u Hrvatskoj. Imali su ozbiljne predrasude i razgovore sa roditeljima da li treba da dođu ovamo i oni su na sreću promenili mišljenje, ohrabrili Srbe koji žive ovde. Neki Hrvati koji studiraju u Zagrebu ili na nekim drugim univerzitetima, prvi put su u jednoj sredini Zagore u kojoj žive Srbi i oni su se upoznali, družili, sklopili prijateljstva i dali nam na neki način put i smernice šta treba dalje da radimo. Održavanje 7. naučnog skupa u Golubiću zajedničkim radom organizovali su Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada, Udruženje za povijest, saradnju i pomirenje Golubić, grad Obrovac, Srpsko narodno vijeće iz Zagreba, Zajedničko vijeće opština iz Vukovara, Nacionalni savjet Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije i Fond za pomoć izbjeglicama Vlade Vojvodine. I dalje smo u Hrvatskoj. Ove školske godine u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji nešto više od 200 prvaka upisalo je nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Prvi utisci su pozitivni, a više o ovome pogledajte u prilogu naših kolega iz Vukovara. Kao i u većini škola u ovom kraju, i u Trpinji je običaj da svi učenici prvog dana nastave idu u crkvu na molitvu pred početak nove školske godine. Nešto manje od 100 učenika, koliko ih pohađa nastavu po modelu A, odnosno na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u osnovnoj školi Trpinja, selo je zatim ponovo nakon letnjeg raspusta u svoje školske klupe. Veliko uzbuđenje vladalo i među prvacima, koji su se na ovaj veoma važan dan u svojim životima upoznali sa novom učiteljicom i direktorkom škole i usput pokazali šta su naučili u vrtiću. Ova školska godina početak nas jako veseli jer vidimo decu u velikome broju koji su raspoloženi za dolazak u školu. Ono što nam je posebno drago da se broj učenika već godinama nije smanjivao, tako da smo upisali 12 prvaka, što je za našu školu jedan dobar broj. Prošle godine smo imali 11, ove godine 12, tako da eto, taj broj učenika u našoj školi se kreće oko 100. S obzirom da mi nemamo učenika putnika, da su sve to učenici iz našega sela, koje je relativno malo, zadovoljni smo. U gradu Vukovaru ima 62 upisanih prvaka u nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u 3 osnovne i 2 područne škole. Reč je o školama Siniša Glavašević, Dragutin Tadjanović, Nikola Andrić, kao i područnim školama u Sotinu i Lipovači. Broj dece nešto je veći, ali približno isti kao i prošle godine kada je upisano 57 dece. U osnovnoj školi Siniša Glavašević upisalo se 20 prvaka, a prvog dana škole učenici starijih razreda posvetili su im priredbu i priredili dobrodošlicu u svet školaraca.
Očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Mađarskoj u mnogome doprinosi radionica kreativnog pisanja koju već godinama organizuju Srpske nedeljne novine. Glavni i odgovorni urednik ovog uglednog časopisa Dragan Jakovljević je i naš saradnik. Pa da pogledamo prilog koji nam je poslao o ovogodišnjoj radionici kreativnog pisanja, a koja je ovoga puta privukla pre svega mlade ljude. Među učesnicima treće po redu radionice kreativnog pisanja srpskih nedeljnih novina ove godine najviše je bilo učenika Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti i studenata smera za srpski jezik Univerziteta ELTE, gde je dvodnevni seminar i održan. Za njih, njihove profesore, saradnike i čitaoce srpskih nedeljnih novina, mnoštvo malih i velikih spisateljskih tajni otkrio je poznati beogradski romanopisac i univerzitetski profesor kreativnog pisanja Miomir Petrović. Ne može se svakako napraviti pisac ili stvaralac od nekoga ko to nije, ali je sveti zadatak, čini mi se, kultivisati i artikulisati ono što u čoveku postoji, ne samo kao poriv, već i kao poriv koji prati određeni dar i talent. U tom smislu je uvek nekako interesantno, da li zato što se srpski jezik govori u ovoj sredini, u određenim sasvim prirodno krugovima, kroz određene generacije posmatrati i različitost u odnosu na percepciju tog jezika tamo gde je on domicilan i njegove literarne uspehe, ali čak i motive. To je vrlo korisno ovih poslednjih godina za mene kao predavača, prosto kao profesionalca te vrste, a čini mi se korisno i kao pisca. Ovogodišnja radionica kreativnog pisanja primer je uspešne saradnje srpskih organizacija na edukativnom polju ove vrste, jer je ostvarena u tesnoj saradnji uredništva Srpskog nedeljnika u Mađarskoj i smera za srpski jezik Državnog univerziteta ELTE. Odsek za srpski jezik i književnost u Mađarskoj ima dugu tradiciju i mi smo vrlo ponosni na to. Naši studenti dolaze iz raznih krajeva zemlje sa različitim nivojem znanja jezika i upravo ovakav vid edukacije je od izuzetnog značaja za njih, jer iako su mnogi nadareni, pokušavaju da se oforme kao i mladi pisci, na ovaj način mogu da vide u praksi koji su to zadaci, koji su to problemi, koje su to veštine kojima u stvari barata jedan oformljeni pisac. Boravak Miomira Petrovića u Budimpešti organizatori su iskoristili i da srpskim čitaocima u mađarskoj prestonici predstave njegov najnoviji roman Miris mraka, koji se ove godine nalazio u užem izboru za Ninovu nagradu. Postoji neka vrsta vrlo jasne promene u recepciji kada su promocije u pitanju romana Miris mraka ovde u Budimpešti i onih nekoliko koje na već jubilarnim turnejama, koje već 10. godinu pravim po Srbiji, se kao reakcije ispostave. Svakako da je i sam roman kumovao tome, jer je tematika mog romana Miris mraka o apatridstvu, u stalnim smenama, promenama i migracija, konkretno dve porodice, jedne hercegovačke i jedne grčke, koje se odvijaju na Balkanu. Kada se dve priče ukrste na Beogradu, na Dorćolskoj padini, u toku 20. veka, koliko taj roman prati njihove povesti, dešavaju se sve one turbulencije, sve one drame koje se svakom stanovniku ovog našeg regiona najčešće dešavaju. Imajući u vidu pokazatelje koji govore da u Mađarskoj postoji izražena potreba za edukacijom i prezentacijama ove vrste, Srpske nedeljne novine i Univerzitet ELTE već najavljuju nastavak uspešno započete saradnje. Ovih dana obeležava se 100 godina od kako su strane sanitetske misije pritekle u pomoć Srbiji i srpskom narodu u Velikom ratu. Domaćin i organizator ovog događaja bilo je Srpsko lekarsko društvo, a reporter Miroslav Karlica. Velika stradanja srpskog naroda u vreme Prvog svjetskog rata nesumnjivo bi bila još veća da nije bilo pomoći savezničkih sanitetskih misija. Te važne činjenice nesumnjivo su svesni u Srpskom lekarskom društvu i redovno svake godine uz prisustvo predstavnika ambasada zemalja saveznica iz vremena Velikog rata obeležavaju taj dan. Srpsko lekarsko društvo već dugi niz godina čuva tradiciju i
podsjeća se na različite načine, vrši naučna istraživanja, publikuje članke, knjige u vezi sa pomoći stranih sanitetskih misija koje su u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu došle u pomoć srpskom narodu. A od pre nekoliko godina napravili smo i spomen ploče i uveli smo regularno da 9. septembra polažemo vence na spomen ploču ovim sanitetskim misijama. Što se tiče ovog obeležavanja, imamo predavanje danas koje se odnosi na nove tehnologije u medicini, na klopku za gelere koja je nakon ratnih zbivanja najnovijih bila značajna za pomoć ranjenicima i MADU metodu celu koja je nova tehnologija u medicini koja unapređuje razna tkiva, regeneriše kosti, hrskavicu, nerve, krvne sudove, tako da je značaj dat unapređenju zdravstvene zaštite. Osim predstavnika Srpskog lekarskog društva i predstavnika Vlade Republike Srbije, vence ispred spomen ploče položili su i predstavnici ambasada Kanade, Sjedinjenih država, Velike Britanije, Australije, Holandije i Francuske. To mi je velika čast što mogu učestvovati na tom svečanošću. Bilo je od naše strane 100 lekara koji su došli kod vas uz pomoć stanovništvu i vojsku Srbije na tom Prvom svjetskom ratu. I velika mi je čast danas da i u svom gradu mogu učestvovati na drugu saradnju između Francuske i srpske vojske. Posebno sad mi smo angažovani zajedno za protiv savremenih izazovima, znači u misijama Evropske unije. Profesor Čolović ne zaboravlja da istakne i veoma važnu ulogu srpske dijaspore u vreme Velikog rata. Srbi širom sveta, podsjeća on, animirali su tamošnju javnost i stvarali jednu atmosferu da se humani ljudi jave, dođu i pomognu Srbiji. Pored toga, oni su i materijalno pomagali te sanitetske misije. A ja nemam tačne podatke, ali je sigurno jedan broj njih, naročito iz teritorije Austro-Ugarske, uspeo i da prebegne u Srbiju ili ukoliko su bili zarobljeni, stavljali su se na raspoloženje srpskom sanitetu da se učini šta se može učiniti. Profesor Čolović je ispred Srpskog lekarskog društva najavio da će ovog meseca, 24. septembra, na istom mestu da bude položen venac i cveće u čast prve ruske sanitetske misije, koja je na taj dan pre 100 godina u Velikom ratu došla u pomoć Srbiji i srpskom narodu. Prvi svetski rat Srbija je dočekala sa nerazvijenim civilnim i vojnim sanitetom, a već na početku rata došlo je do širenja masovnih epidemija. Ipak, u godini pre Solunskog fronta pojačan je rad saniteta i razvijene su vakcine protiv tifusa i kolere. Pojedini srpski lekari iz tog perioda bili su pioniri u mnogim oblastima medicine. Sledi još jedna priča iz serijala Veliki rat iza kulisa autorke Biljane Bojković. Posle Balkanskih ratova Srbija je bila ekonomski i biološki osiromašena i oslabljena, sa niskim nivoom kolektivne lične higijene i nerazvijenim civilnim i vojnim sanitetom. Već na početku Velikog rata postojali su svi preduslovi da dođe do masovnih epidemija. I zaista se to desilo već krajem 1914. godine. Posle slavnih borbi i pobjeda na Kolubari, na Ceru, na Suvoboru, krajem te godine došlo do pojave epidemije pegavca, to jest pegavog tifusa. Prvo među zarobljenicima, a bilo oko 70.000 zarobljenika, a zatim među srpskim vojnicima i ranjenicima. Pošto tada bila je doktrina vojna da se obolele osobe šalju ka unutrašnjosti. Na taj način pegavac se proširio po celoj Srbiji. I činjenica da tokom tih nekoliko meseci je oko 500.000 ljudi u Srbiji obolelo od pegavca, a 150.000 ljudi je umrlo.
Prema rečima doktora Delića, srpski sanitet je u to vreme bio veoma slab. Brojao je samo 534 lekara, od kojih je 132 preminulo od pegavca. Problem je bio i to što srpski sanitet nije znao da pegavac prenose isključivo vaši. Tek u martu 1915. u Srbiju je došla britanska sanitetska misija, zahvaljujući kojoj je epidemija zaustavljena. Sprovedena je uništavanje vašljivosti kod ljudi na veoma jednostavan način pomoću pare u jednom posebnom uređaju koje podsjećaju na bure. Tako je to nazvano srpsko bure, a u Drugom svetskom ratu partizansko bure. I zaista su Englezi, pošto su znali način prenosa te infekcije, za 2-3 meseca uspeli da suzbiju epidemiju. U godini pre Solunskog fronta, zbog pojave drugih epidemija, intenziviran je rad srpskog vojnog saniteta i razvijene su vakcine protiv tifusa i kolere. I tokom te godine bilo je epidemije kolere sa 12.000 inficiranih osoba. Tokom prelaska Albanije pa i na Krfu bila je epidemija dizenterije. Tamo je Srbija imala oko 151.000 vojnika, ali 7.000 vojnika je umrlo zbog dizenterije i pothranjenosti. Naime, od 130.000 vojnika na Solunskom frontu, preko 50.000 srpskih vojnika imalo je malariju. Na Solunskom frontu u selu Dragomanci pored Bitolja osnovana je prva poljska bolnica u kojoj su radili istaknuti srpski hirurzi. Među njima je i utemeljivač srpske hirurgije i jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Vojislav Subotić. On je prvi lekar koji je uspešno primenio metod reparacije krvnog suda i osmislio šinu za imobilizaciju butne kosti. Dr. Brane Dimitrijević kaže da su u tom periodu srpski lekari bili pioniri u mnogim oblastima. Prvi lekar koji je tvrdio da je saradnja zubara i hirurga neophodna kada se leče povrede lica i vilice bio je srpski stomatolog Atanasije Puljo. On je osmislio takozvani balkanski metod koji je doprineo razvoju rekonstruktivne hirurgije. To je taj princip od unutra put spolja. Znači, prvo se mora zbrinuti skelet lica, pa onda posle toga obrada mehikivata. To pre toga niko tako hromoglasno i na osnovu tolikog broja slučajeva nije izgovorio. U čast doktora Atanasije Pulje postavljena je spomen ploča na kući u kojoj je živeo, a Zemunska ulica u kojoj je rođen nosi njegovo ime. Srpski ratnici su nekada pred odlazak u rat sadili vinograd ili dugovečno drvo, podizali česmu ili pomagali u obnovi svetinje. Stara ratnička tradicija pomogla je da se živa uspomena na junake sačuva do danas. Reportažu koju ćete vidjeti pripremio je naš kolega Milanko Danilović. Sluteći da se iz drugog Balkanskog rata neće vratiti, trojica rođene braće Tihomir Jeremija i Mladen Petrović odlučili su pred odlazak da naprave zajedničku fotografiju i u rodnom selu zasade bor kao uspomenu na njih. Često je iz pojedinih kuća u rat išlo i po 5 muškaraca. Otac, sin, pa i unuk. Slutnje braće heroja, nosilaca Karađorđeve zvezde i medalje za hrabrost Miloš Obilić su se obistinile. Dvojica braće poginuli su 1913. godine, Tihomir u 29. Jeremija u 24. godini, a najmlađi Mladen život za otadžbinu položio je 1915. u 19. godini. Imam još rođene 3 deda iz ove familije i plus 3 iz treće kuće. To je 9 što su izginuli tamo. Zajedničku fotografiju braće Petrović nastalu u radnji poznatog beogradskog fotografa Ljubiše Đonića, njihovi potomci postavili su na spomen obeležje baš kod 100-godišnjeg bora. Zadivljeni njihovom hrabrošću, njihovom rodoljubivošću i patriotizmom, odlučili smo da podignemo ovaj spomenik u znak sećanja na njih, da mlade generacije nastave da cene prošlost naših dedova. Učesnici Balkanskih ratova i Prvog svetskog po vojničkim običajima nosili su razne predmete da ih čuvaju, ali i podsjećaju na zavičaj kao Bor Petrovića. Ja samo znam da je jedan vojnik iz mog sela poneo sa sobom, majka mu je dala parče tisovog drveta. Evo ga to tisovo drvo koje je on preneo
kroz ceo Prvi svjetski rat, nosio ga na Solunskom frontu i donao ga živ i zdrav kući. Protekle decenije olujni vetrovi, naročito munje i gromovi, učinili su svoje i Bor braće Petrović broji svoje poslednje godine. Srećom, spomen obeležje podignuto njima u čast biće trajni svedok njihovog junaštva i rodoljublja. I za kraj emisije izdvojili smo još jedno sećanje. 11. septembra obeleženo je 100 godina od rođenja patrijarha srpskog gospodina Pavla. Prisetimo se njegovih reči i budite sa Srbijom na vezi. Čovek ne može da bira vreme i mesto gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas i što se od nas očekuje jeste da budemo ljudi, uvek i svuda. Da nas kao ljude za svoje prizna Bog, a prepoznaju preci i upoznaju savremenici.